Сәлем. Мен қазір мындай Дубайдан келген конфеттер. Мамаға бір кісі әкеліп беріпті. Қазір осыны жейміз. Жосты болсын бізге. Кокосты, но миндаль. Но кокос типа миндаль этим. Нам свой секунды. Так, күшті екен, жақсы. Ішінде финики бар. Сырты шоколад. Кокосовая стружка. Күшті екен. Финики бар. Очень вкусный. Миндаль. Миндаль бар. Күшті. Миндаль. Bundan göremedim. Nerede mindarın süreti var. Atmayı aldım. Это просто без этого кокосовой стружки, без кокосовой стружки. На секундочку. Нравится без кокосовой стружки. Ну, тоже хорошо. Если не любите кокосовую стружку, вот такую. Так одинаково почти. А с кокосовыми. Күшті екен. Тоже миндаль. Финикимен күшті вообще. Сондықтан Дубайға барып жатсаңыздар, осындай жеңіздер, алыңыздар, бізге келіңіздер. Жоғысы болсын деп жеп алдық енді. Вдруг жұғады.